Organizator kulturnog ljeta je udruga Terme pod pokroviteljstvom općine Malinska Dubašnica i turističke zajednice Malinska Dubašnica. Iznimna mi je čast ugostiti večeras našeg krškog multimedijalnog umjetnika Igora Gržetića, koji je odabrao za izlaganje u ovom prostoru retrospektivu radova svoje izložbe. Sada bi prepustila riječ Igoru. I molim jedan pljesak. Dobro, ja bih se najprije zahvalio svima vama na dolasku, zahvalio bih se organizatorima udruzi i posebno bih se zahvalio Ivi koja je nekako na sebe preuzela cijelu ovu organizaciju i odradila komunikaciju i napisala jako zanimljiv tekst koji prati izložbu, a koji je publiciran u katalogu kojeg neki od vas držite u rukama, tako da bi volio da ga pročitati. Ja ću pokušati ukratko predstaviti izložbu koja je danas postavljena u kući Dubašljanske baštine. Meni je ovaj prostor jako zanimljiv jer je na neki način u koliziji sa samim radovima. Radovi su suvremeni, a prostor je nekako antikan, tako da je i sama izložba i koncept postava nekako ga karakteriziraju suprotnosti i podudaranja, nekako ga karakterizira kontrapunkt. Vidjet ćete u biti radove koji su nastali u proteklih 10-ak godina, oni su podijeljeni u 3 cjeline, zato se izložba zove 3. Čak smo tu trojku vezali uz određenu simboliku, ali o tome isto možete više čitati u samom katalogu. Tako, iz prve, odnosno najranije serije pod nazivom Medijakrat, vidjet ćete radove koji tematiziraju karakter medija, odnosno mogućnosti modifikacije piktoralnog uzorka. Šta se sve događa sa slikom kad prođe određeni filter, odnosno gdje stoji granica između realnosti i virtualne stvarnosti. To je ono što me okupiralo kod ciklusa grafika koje su u biti objedinjene nazivom Medijakrat. Drugi segment je u biti posve različit, on se veže uz jednu skupnu izložbu pod nazivom Kozmogonije. Radi se o jednom poliprihu, to jest jednoj instalaciji. Ta instalacija na neki način tematizira stvaralački proces, odnosno proces nastanka univerzuma, što je naravno u skladu sa nazivom cijele te skupne izložbe koja je bila predstavljena i u Krku i u Zagrebu i u Rijeci. Čini mi se i na još nekim lokacijama. Radi se medijski o računalnim grafikama i fotografijama, odnosno digitalnim kolažima, i u biti kroz sva 3 ciklusa te 3 tehnike se nekako pojavljuju i prožimaju. To je drugi segment, a treći segment, u biti najprije je bila ideja da se ovdje postavi nova izložba, međutim nova izložba trenutno gostuje u gradu Rockenhausenu. Mislio sam da će ta izložba puno kraće trajati, ona traje negdje do početka 9. mjeseca, tako da nije bilo mogućnosti izložiti radove iz serije Granice kaosa, tako da su ovdje izložena samo 4 rada koja su printana u biti izrađena samo za ovu izložbu i na neki način one se isto se bave medijima, bave se karakteristikama medija, ali u ovom slučaju mediju prelaskom iz jednog medija u drugi. Tako da nekakav input je bila glazba i to poprilično subverzivna glazba, i šta se dešava kad ta subverzivna glazba u jednom trenutku postaje slika, odnosno kad mijenja medij. Evo ga, to bi u biti bio kratak opis onoga što ovdje možete vidjeti. Osim Ivi, zahvalio bi se i općini Malinska Dubašnica, zahvalio bi se turističkoj zajednici općine Malinska Dubašnica, ali i gradu Krku koji u biti podupirao moj rad i uvijek podupire moj rad na način da sufinancira umjetničke djelatnosti umjetnika sa svojih područja. Zahvalio bi se i svojim roditeljima koji me prate, bratu i njegovoj supruzi Miri koji me isto prate, i svima vama koji ste danas ovdje. Evo ga.
To bi bilo to od mene.